NILAINI mei som le thum tu ni ading Galatia alian guk aneu sagi pan so to hiya nahoih sep ding cimtaak ke ni ahang pen lungkia lowin isep le ahuna tun ciangin aga i ading hi Galatia alian guk aneu kwa an Lak Hun Ngak tur khazakwa som guk le ni kumin jo set la le an fet jar in Jesu thu azangai nai lo te kyanga lungdam na thu tang ko ding in Philippines mual tungam lam hak samun te a bas le khelam to hak satakin payu hi kum nga sungina mau pau to lai siang tho let khiat sakua ayang in banglanga o khwami te in sang thei ton lo hi hima le van le na neng le don non thei na ding van leng tu khop thei na ding tol pi khat bol pi ve ve o hi ni khat tua khomi te in leitung dang pana ai toy chi min avo u van leng khat hong tu hi van leng hol pa in asidek tang nu pi naw pai khat gamla pia om za towa len pi hi tua khida sol lowin van leng to anu le naw ngek chidamin hong tun ki tak chiangin tua khomi te in amau kyanga ki gen sa tua pasian thu to ki sai dong u hi a sol lowin tua khwa a thu te to akidim biak in khat hong piang khai Jesu thu tang ko na a thungai te in atil tuak lo hun changin I tha nem thei pe ma hi tua dan piang thei chi zong polin thei lua hi lungnam na thu to ki sai swan hun le an la khuni thu pi na Galatia pol pi te tunga again ternal khit changin khai chi tu te I yim na tol na zong aman thei pi hi tua hang ma in polin thu te kyanga nahoih sep ding cimtaak ke ni chin han thon hi jo le en te I kum nga sung na sep na pen lungkia thuai ma hi ai zong in khai chi vo vo u a atop top na aga atak pi u hi lungkia ke ni akitang ko hot khiat na thu in ton tung nun tak naga atak tak ni khat ve ve lungdam na thu tang ko na a bahangin kitol kim ngeu ngau hiam lamet na kichian na ne pen bang a hi hiam kongit pasian ilengai te in lungdam na thu azang nop lo hunin tua muna kip takin khai chi ka vo swak swak zo nang hu ta in amen